من أمستردام لتل أبيب توقفوا عن لعب دور الضحية. أهلا بكم في مع معتز. الرفاق حائرون يتساءلون ماذا حدث في أمستردام. أبدا، مباراة في الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب تحولت لحكاية بيتناقلها العالم في 24 ساعة الأخيرة، حكاية مليئة بكل التوابل. صدقني زي ما بقول لك كده. تحدثت مع حضراتكم طيلة العام المنصرم مرات عديدة جدا عن انه ما قبل الطوفان غير بعده على الاطلاق. اتحدث عن شعب المستوطنين اللي كان تايه في الزحمة في اوروبا وكان عايش. هذا الوضع تغير بصورة جذرية بعد الطوفان، بعد ما وضح للعالم كله، أنا بتحدث شعبويا بالنسبة لمستوى الشعوب، بعد ما وضح للعالم كله مستوى الإجرام اللي بيمارسوا المنتسبين لذلك الكيان، قتل الأطفال وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم ما أنزل الله بها من سلطان، غيرت الرؤية الشعبية الأوروبية تحديدا تجاه أبناء الكيان. بالأمس كانت مباراة في الدوري الأوروبي بين مكابي حيفا وأياكس أمستردام، والحقيقة جماهير مكابي حيفا أو مكابي تل أبيب استفزوا الكل حقيقة قبل ما يستفزوا العرب والمسلمين. بعد أحداث فالنسيا، الفيضانات اللي حصلت في فالنسيا في أسبانيا اللي خلت الملك حتى لما راح هناك اتعرض لمشاهد مش لطيفة على الإطلاق. بعد اللي حصل في فالنسيا من سيول أودت بحياة عشرات الأسبان، الكل بيقف دي أحداث في بداية المباريات على الضحايا تضامنا مع فالنسيا. جماهير مكابي حيفا رفضت انها تقف دي الحداد، رفضت انها تقف تلك الدقيقة. مش بس كده، كانت الدقيقة اللي توقفت حداد قبل المباراة كانت صفارات استهجان وصفافير واستهزاء واستنكار بهذا الشكل. فهم بدء استفزوا الكل قبل ما يستفزوا العرب والمسلمين، استفزوا الإنسانية. فيضانات حقيقة الكل متعاطف معاها اللي حصلت في فالنسيا، هم قبلوها بذلك الشكل. بعدين انتقلوا للفقرة الطبيعية والتقليدية، تصريحات وهتافات عنصرية ضد العرب وضد أطفال غزة وضد الكل طيلة اللقاء. لم تتوقف تلك الهتافات المعادية طيلة لقاء مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام. قعدوا يتوعدوا العرب ويتباهوا بكل الجرائم التي يندى لها الجبين اللي عاملينها ضد أطفال غزة. عملوا كل حاجة، استفزوا الناس كلها، بدأوا بالأوروبيين والعالم وبعدين وصلوا للعرب والمسلمين. إذن أثناء المباراة استخفاف وصفارات استهجان وقت الدقيقة الحداد على ضحايا فيضان فالنسيا، ثم استفزاز وهتافات وتباهي بكل الجرائم اللي ضد العرب وضد غزة. خلصت المباراة، توقفوا عند ده؟ لا، انطلقوا على البيوت، يطلعوا يتسلقوا البيوت وينزلوا الأعلام الفلسطينية مع هتافات وتوعد للعرب وتباهي بكل الجرائم اللي هم عملوها وشتيمة وقلة أدب زي ما حضراتكم هتشوف.
יאללה, להוריד את הדגל המסריח הזה, להוריד. היידה! עולה! עולה! תראה משטרה, לא עושים כלום. هل توقفوا عند الثلاث مصايب دي؟ لا، انتقلوا للمصيبة الرابعة: اعتداء على الممتلكات العامة، اعتداء على سيارات التاكسي، اعتداء على السواقين. ليلة كانت عجيبة جدا، ما تعرفش كانوا واخدين فيها حبوب الشجاعة ولا ايه. الموضوع كان مستفز لدرجة كبيرة جدا جدا زي ما حضراتكم هتشوف. Broke it. Je kankermoer. Hij proosel me hele waggie geraakt. فبعد الاربع مراحل الاجراميه، وما ببالغش في موضوع اجراميه دي، قام هب الهولنديين ومعاهم جاليات عربيه على راسهم المغاربه والجزائريين، قاموا يواجهوهم. وبعد ما كانوا بيتباهوا بالجرائم بقوا بيتنصلوا من انهم اسرائيليين. لا والله ده مش احنا. الكل حاول يتبرأ من الحكاية لما الاستفزاز اللي عملوه خلى الهولنديين والجاليات العربية تهب في وشه. بعد ما كانوا بيتوعدوا العرب واستهزأوا بالمصاب الأوروبي في فالنسيا، بدأوا يتنصلوا من هم إسرائيليين. لا دول مش احنا. اتفرج. Hey, kijk politie. Hoor je dit? What time Free Palestine? No, what time? Louder. I want it louder now. Free Palestine. Say it. Where you from? Say it. Huh? Say it. Привет. Спасибо. Passport. Where are you from? Спасибо. Привет. You filming, I can't say. Free Palestine and we go. Good. Come here up, bitch. Come. العالم كله كان بيشاهد مراحل الإجرام المتطور، وبعدين شاهد المواجهات نتيجة ذلك الإجرام. نتنياهو والإعلام العبري يبدأ يحول الحكاية لموضوع الضحية. نتنياهو دخل غرفة العمليات وبيتابع الأحداث وطلع بيان وخطاب وقال لك ده اضطهاد وعنصرية. المجرم اللي بتطارده هو وقادة جيش الدفاع المحكمة العدل الدولية بيقول لك ده اضطهاد وعنصرية وإجرام، وهبعت طيارات تجيب المستوطنين اللي موجودين في אמסטרדם. לפי מה שאני מבין, אין כרגע שום אינדיקציה של ניסיון חטיפה או פגיעה פיזית שמונעת מהם להתקשר, אבל זה לא אומר שזה נכון. לכן קודם כל צריך לאתר אותם, להביא אותם. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות זה באמת לאפשר לכל מי שרוצה. זה תקרית אנטישמית קשה ביותר, זה לא תגרה בין אוהדים, זה התארגנות, לפגוע ביהודים, ומי יודע גרוע מזה, על ידי גורמים אנטישמיים, רדיקליים, והדבר הזה קודם כל מעמיד אותנו ואותם, גם את המדינות החופשיות, את הולנד, בסכנה. זה לא מסכן רק אותנו, זה מסכן גם אותם. لعب دور الضحية ده اللي عمله نتنياهو والإعلام العبري خلى الأوروبيين يستفزوا بشكل كبير جدا. عندما تبحر في وسائل التواصل الاجتماعي تجد شبه إجماع الكل، ما اللعبة دي مش هتنطلي علينا بقى لعب دور الضحية، خصوصا ان الكل كان شهود على كمية الاستفزازات الطبيعية للإنسانية قبل ما يكون العرب والمسلمين اللي عملوها، اللي أجبرت الآخرين ان هم يشتبكوا معاهم من الهولنديين والمغاربة والجزائريين والعرب. الكل لو حضرتك زي ما بتشوف كده في وسائل التواصل الاجتماعي الكل بيقول لهم فلتتوقفوا عن لعب دور الضحية، انتم المذنبين في ذلك المشهد. الناس ما بقتش طايقة منهم حاجة،
خصوصا بعد تلك المذابح المروعة أمام الأطفال. بقول لك الرواية، لو تتذكر تلك الجملة كررتها كثيرا، الرواية الإسرائيلية تتهاوى في كل أنحاء العالم بشكل رهيب بقالها أكتر من سنة، في حين بتصعد الرواية الفلسطينية. اللي حصل بين مكابي وأياكس وتوابع ده للقاء ده جزء من ده، جزء اللي تقدر تشوف حضرتك فيه بوضوح كيف تتهاوى الرواية الإسرائيلية، وما بقتش الشعوب الغربية تبلعها على الإطلاق. الناس كانوا في درجة استفزاز غير عادية، بتحدث على الغربيين مش العرب. الكل كان مذهول من تلك البجاحة ولعب دور الضحية بعد كل الجرائم اللي عملوها، خصوصا انه لما حصلت اشتباكات بقى بين الجماهير بعد كل تلك الاستفزازات، لقوا باسبورات مع الاسرائيليين ان هم جنود في جيش الاحتلال. فانت ايه الهبل اللي انت بتستعبطه ده؟ حكيم زياش بصراحة كتب جملة عبقرية. حكيم زياش النجم المغربي الشهير واللي بالمناسبة بيحمل الجنسية الهولندية كتب: عندما لا يكون الأمر متعلقا بالنساء والأطفال بتجروا على طول مش اللي قدامكم نساء وأطفال ما بتقدروش تواجهوا أي حد، وستبقى فلسطين حرة. دي كلمات حكيم زياش. المشهد اللي حصل في أمستردام ده فكرني بضابطة إسرائيلية اسمها مايا بنطواتش. مايا بنطواتش دي كان بتتكلم على ان احنا في اشد الاحتياج لتجنيد مندوبين اسرائيليين حول العالم، لان العالم ما بقاش يصدقنا، والعالم بينظر لنا نظرة سلبية وبيكرهنا. احنا محتاجين مندوبين جداد لاسرائيل في انحاء العالم عشان نقدر نستخدمهم في مجابهة تلك النظرة اللي بقى العالم كله بيبصها لنا. مايا جابت العيد من بدري والله. אבל כמו שאילון אומר, ואנחנו חוזרים ואומרים, אם לא יהיו לנו נציגים שלנו, של מדינת ישראל, אזרחי ישראל, כמו שאנחנו משתדלים לעשות בזירה הזאת, הפקרנו חזית שמינית. זו חזית שהיא חשובה, שיש לה השפעה כבירה, גם על היכולת שלנו, על דיפלומטיה ציבורית, על היכולת שלנו להילחם, על היחסים שלנו בעולם. אנחנו כרגע נתפסים בעולם, ואני לא יודעת כמה ישראלים מבינים את זה או חשופים לזה. אנחנו מוכרים בעולם בשם מאוד 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 שלילי. ורוב הישראלים תופסים עמדה של אנחנו הפקרנו את החזית הזאת, אין לנו אפילו איך לגשת לחזית הזאת, כי אנשים לא אוהבים אותנו. المشهد على فكرة ليه تبعات الكبيرة جدا، مش حكاية مباراة كرة قدم. على فكرة إسرائيل أصدرت قرار بحظر سفر جنودها إلى هولندا. أنا قلت لك الناس اكتشفوا باسبورات إنهم كلهم نسبة من اللي كانوا موجودين امبارح من الجمهور بتاع مكابي من جنود جيش الاحتلال. فإسرائيل أصدرت قرار بحظر سفر الجنود إلى هولندا. المشهد متعلق بالسردية. اوعى تستهون بحكاية السردية الفلسطينية اللي بتسود بشكل مذهل لم يسبق له مثيل طيلة 70 عام، والسردية الإسرائيلية اللي تهاوت في سنة كل اللي بنوه في أكتر من 7 عقود، تهاوى في سنة بلا أي قدر من المبالغة. الحكاية بتبدأ بالسردية. لما السردية اللي بتاعت الحق بتسود، ده إيذان بمشوار النهاية بلا أي قدر من المبالغة. انتقل بيك من أمستردام في هولندا إلى إنجلترا. عايزك تشوف الفضايح اللي بتطلعتها مديرة مكتب نتنياهو عن زيارته هناك لإنجلترا، ولما كان عايز يتعشى ومحدش من كبار المستوطنين راضي يتعشى مع نتنياهو. يا ترى السبب ايه؟ هتكتشف بنفسك. اتفرج. زلزال تسريبات بيضرب الكيان. فاكر لما حكيت لحضرتك وقلت لك نتنياهو بيضرب التسريبات اللي بيعلنوا عنها كل 2-3؟ فاكر؟ اهو اتفضح والدنيا مقلوبة. قبل كده اكدت لكم ان نتنياهو بيزور وثائق وينسبها لحكومة غزة وينشرها في صحف اجنبية وصحف عربية عبرية وقنوات عربية عبرية، ودي لعبة بيلعبها نتنياهو من زمان. دلوقتي الدنيا مقلوبة في الكيان بسبب الوثائق اللي نشرتها جريدة ألمانية، واللي ثبت ان نتنياهو مزورها ومقبوض على ناس في مكتبه نتيجة تزوير تلك الوثائق
وهذا ما يدور في الإعلام الإسرائيلي. ביטחונית שמטלטלת את לשכת ראש הממשלה ומעצימה את הקרע בין הדרג המדיני לביטחוני, ממשיכה לעורר סערה ציבורית גדולה. אתמול חשפנו בחדשות 13 כי בחקירה המשותפת של צה"ל, השב"כ והמשטרה נעצרו כמה חשודים בפרשה, בין היתר במסירת מידע מסווג שלא כדין, סיכון מידע רגיש ופגיעה במקורות, וכן פגיעה בהשגת יעדי המלחמה בעזה. وثائق سرية سربت وتم تزويرها. دي التفاصيل المعلنة في الموضوع اللي أصبح ممنوعا من النشر في إسرائيل. החשוד המרכזי, עובד לשעבר בלשכת ראש הממשלה שנחשב מאוד מקורב לנתניהו ולסביבתו. לאחר הפרסום מיהר נתניהו להוציא הודעה כי אף עובד מלשכתו לא נחקר ולא נעצר. אולם, כפי שניתן לראות, החשוד ליווה את נתניהו, בין השאר בסיורים בבסיסים מסווגים, והיה שותף להתייעצויות ביטחוניות רגישות. זאת למרות שאותו עובד, על פי פרסום של מיכאל שמש בכאן חדשות, נכשל בסיווג הביטחוני. منين بدأت القصة؟ بدأت من تسريب نتنياهو לוותائق منسوبة لحكومة غزة لصحف أجنبية منها صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة. הדלפה לעיתון בילד הגרמני. נכון, נוגה, אז דיברנו בכתבה מה בדיוק היה באותו עיתון גרמני, לכך שאותה כתבה בעצם טעמה אחד לאחד את הנרטיב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והיום אומרים לי גורמים שמאוד מורים בפרשה, שבכיר מאוד בלשכת נתניהו הוא זה שאחראי להדלפה לעיתון בילד, הוא לפי אותם גורמים גם הפעיל את החשוד המרכזי, שכמובן אנחנו יכולים להגיד מי הוא, אבל שזה בא מאותו בכיר מאוד, שאולי גם הוא קיבל הוראות. الموضوع بدأ من هنا. نتنياهو سرب الوثيقة واستند عليها في خطاب شهير لي. בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו. לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על ממשלת ישראל, לקרוע אותנו מבפנים ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה, עד תבוסת ישראל. فاكرين المستند نشر في الصحيفة الألمانية وكان بداية تتبع خيط تزوير المستندات. ואז מגיע הפרסום על מסמך סינואר. הפעם זה הבילד הגרמני, מהעיתונים הגדולים והחשובים בעולם, שמפרסם מסמך מודיעין שעל פי החשד נגנב מצה"ל, חושף לכאורה את תוכנית הפעולה של חמאס, וקובע שסינואר לא מעוניין בעסקה, במה שנראה כמו מסלול עקבי של פרסום בתקשורת הזרה ותיקוף בהתייחסות של ראש הממשלה. יומיים אחרי, בישיבת הממשלה, שוב, נתניהו מתייחס לפרסום. أول ما ظهر هذا الموضوع قلت لحضرتك إن نتنياهو هو اللي بيسرب تلك الوثائق من شهرين، من قبل ما يكون في قضية. تحليلنا للمشهد، تحليل للمشهد ساعتها من شهرين قلنا كده. حرب تانية أيضا ما بين نتنياهو وبين وزير الدفاع الإسرائيلي بعيدا عن الاتهامات والتراشقات والغضب، وهي حرب يطلق عليها الآن حرب الوثائق. نتنياهو في المؤتمرات الأخيرة لو تابعتوا معانا هتلاقوه بينشر وثائق، كل شوية يطلع كده متقمص دور شوكولو، يمد ايده كده في الشنطة ويطلع وثيقة، يمد ايده ويطلع وثيقة. النهارده وزير الدفاع بيستخدم نفس السلاح، سلاح الوثائق. نتنياهو كان عمل حركتين، أول حركة ادعى إن في وثيقة ونشرتها من بعده جريدة بريطانيا، سنوار ناوي يهرب مع الأسرى إلى إيران. تشعر الوثيقة إيه؟ كأن نتنياهو كتبها بإيده، اللي هي وثيقة براءته، بيضغطوا على جلنت عشان يضغط عليا عشان يخلي صورته وحشة، اللي هو بتاع لو مل السنوار أو القيادة من قيادات حكومة غزة الكلام مش هيكون كده. ساعتها جريدة بيلد الألمانية نشرت وقالت نفس الكلام تقريبا، وبناء على نتنياهو يعملها للجورنال عشان تبقى ايه يعني الحكايه بقى، هو بيقول وفي جريده بتقول، مره جريده انجليزيه ومره جريده المانيه. فنشرت صحيفه بيلد الالمانيه نفس الكلام تقريبا. ساعتها قلت لك مش ممكن الكلام اللي في الوثيقه دي، لا يمكن عقل يقبله ان السنوار كاتبه، لانه بيصب بنسبه 100% في مصلحه نتنياهو. الدنيا اتفجرت ازاي؟ شخصين من مكتبه هم اللي بيلعبوا اللعبة دي، والموضوع طبعا ممنوع النشر فيه. ما يتردد في الكواليس ان اول شخص اسمه توباز لوك يتردد، لم يتم تأكيد من هم هؤلاء الشخصان. ده توباز لوك ظهر اكتر من مرة مع نتنياهو، وظهر مع نتنياهو وسارة،
واهو الحديث اللي بيدور في اسرائيل بعد منع النشر انه تبث ان الشخص الاولاني اللي اتقبض عليه واللي استخدمه نتنياهو في تمرير، ما هو بيعمل ايه؟ يمرر الوثيقه لجورنال اجنبي وبعدين يجيبها من الجورنال الاجنبي يقول لك بص الجرايد اكتشفت الحكايه، بص صحيفه المانيه لا من ديني ولا من دينك، صحيفه انجليزيه لا من ديني ولا من دينك. توباز لوك ده كان متحدث باسم نتنياهو قريب جدا منه. الشخص الثاني اللي بتدور التكهنات انه يكون متورط استخدامه نتنياهو في هذا المشهد هو عمر دوستر، واللي ظهر في فيديو معاه من قريب وقت الضربة الإيرانية. عمر دوستر اللي ظهر معاه في فيديو من قريب اهو، اللي واقف ورا ده وسط الضربة الإيرانية. مين عمر دوستر ده؟ ده صحفي مذيع في قناة إسرائيلية، قناة 14 بتاع نتنياهو، كان بيظهر عليها. قناة 14 خلاص حضراتكم حافظين ان دي قناة اللي بتتحدث باسم لسان نتنياهو. ده عمر دوستر. دول الشخصين المتهمين بانهم سربوا اسرار عسكرية مش اخبار بس، وانهم بيحضروا اجتماعات امنية خطيرة وبيعرفوا كل المعلومات، وانهم سربوا اسرار لوحدة التجسس. نتنياهو بيحاول يهرب منهم هروب السليم من الاجرب. انا ما اعرفهمش ولا ليا علاقة بيهم ولا عمري تواصلت معه. ועוד הערה אחרונה, אני חושב שההודעה של נתניהו בשעה האחרונה, שבו הוא מתנער מהגורם, עלולה להשפיע על התפתחויות כאלו ואחרות בחקירה. יכול אותו גורם להגיד, רגע, מה אתה עכשיו זורק אותי? אני שומע שאתה זורק אותי עכשיו. יש כאן, הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. ההודעה הזו של נתניהו היא התפתחות מאוד מעניינת, כשהוא יודע גם, כשהוא לוקח גם בחשבון שאותו חשוד נמצא במעצר ויש לו מעצר לפחות עד יום ראשון. כך וכך יש כאן... الموضوع كبر بشكل كبير جدا، ورغم حظر النشر ده اللي اتقال حوالين تلك القضية. חשבה ביממה האחרונה פה בישראל. מילה אחת שאתה יכול לומר על אותה פרשייה עלומה מסתורית שמייצרת מתח גדול בין הדרג המדיני לדרג הביטחוני. נגיד ככה, בשבועות האחרונים פורסמו כל מיני ידיעות שהתבססו על מסמכים סודיים שתפס צה"ל ברצועת עזה. הידיעות האלה התפרסמו בכל מיני עיתונים בחו"ל. تفاصيل القضية اللي حضر النشر فيها بأمر مشدد قلب الدنيا في الكيان أكتر ما هو مقلوب. ובימים האחרונים התברר שבלשכת ראש הממשלה הוא עסק דובר כיועץ חיצוני, כי הוא לא עבר את הסיווג הביטחוני, לא ניתן היה לקבל אותו כעובד מן המניין, לכן הוא עסק כקבלן חיצוני, והדובר הזה הייתה לו גישה גם לדיונים ביטחוניים, גם לשיחות רגישות בין לשכת ראש הממשלה לגורמים זרים כמו האמריקנים. הוא היה שם, הוא נחשף להרבה מאוד דברים. קשה לי להרחיב יותר, אבל זה באמת אירוע, הייתי אומר שהוא מאוד דרמטי ביחסי הדרג המדיני והצבאי בישראל, איך הם נוהגים זה בזה, והאם כולנו משחקים באותה קבוצה. אני חושב שהפרשה הזאת שמה סימן שאלה גדול על כל זה. اللي قلب الدنيا بقى حاجة أكتر من كده. تفاصيل اللي قالته مديرة مكتب نتنياهو عن دنقته. مديرة مكتب نتنياهو السابقة خرجت عن شعورها. كان في كلام تردد في الصحافة الأجنبية وأنا قلته لك قبل كده إنه نتنياهو وسارة بياخدوا الغسيل الوسخ معاهم أمريكا ويغسلوه هناك وعشان يوفروا يعني. مديرة مكتب نتنياهو بتتكلم عن نتنياهو وزوجته كانوا في زيارة في بريطانيا وكانوا عايزين يتعشوا، فطلبوا منها انهم تتصل لهم بحد يحضر العشاء معاهم، فدار ذلك المشهد. הייתה נסיעה ללונדון, ובנסיעה הזו הגיעו ללונדון, ואחרי צהריים היה לנו זמן, לא היה לוז, אני לא קבעתי שום דבר בלוז, נתתי להם לנוח, ואז כולם הלכו לטייל, אני כמובן שמודה תמיד לראש הממשלה, אני נשארת במלון, קוראים לי, רוצים ללכת למסעדה. אוקיי, תלכו למסעדה. בני הזוג. בני הזוג. ראש הממשלה נתניהו ורעייתו. ורעייתו. אומרים לי, תתקשרי אני לא אגיד שמות, תתקשרי ל-X שיבוא. אני מתקשרת ל-X, אני אומרת לו, הם רוצים לצאת למסעדה, תגיע.
ניסה, לא, אני לא מגיעה. תגידי שאת לא תופסת אותי. אמרתי לו, אבל איך? זה ראש ממשלה. הוא אומר לי, לא, הנה, אני לא מוכן להגיע. اكس ده رفض بشده. مديرة مكتب نتنياهو دي تزامنت مع التسريبات، فالدنيا بقت بزراميط اكتر، هي بزراميط عند نتنياهو. بقول لك نتنياهو تذكر انه الخطه الامريكيه والخطه الاسرائيليه في تغيير شكل المنطقه تختلف تماما عن خطه نتنياهو اللي عنده خطه شخصيه هو وساره، ان الحرب تستمر بلا توقف لانه تحيطه القضايا والمصايب من كل ناحيه. مديرة مكتب نتنياهو اللي اشتغلت معاه فتره طويله ما فهمتش ليه الراجل رفض بهذا الشكل. قالوا لها اتصل لنا بحد تاني. הבנתי עוד מה קורה. אני אומרת להם, הוא לא עונה, מה? והתחילו שם מהומת אלוהים, ואז אומרים לי, תתקשרי ל-X השני. ה-X השני אומר לי, אני לא מגיעה, לא, מסעדה, לא הבנתי. ואני אומרת, ואני מוכנה ללכת גם להיבדק במכונת אמת. الاولاني والتاني هي مش فاهمه ليه اتصلين، هم عايزين يطلعوا يتعشوا. الاولاني قال لا 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 انا مش هاجي خالص، قالت له ده رئيس الحكومه، قال لا ما تقوليش انك اتصلت بيا. تاني رفض. مرات ساره اتعصبت وقامت قايله اصل احنا ما معناش فلوس وعايزين حد يجي يتعشى معانا عشان يدفع لنا. והתחילו שם צרחות, צרחות אימים, שאין להם כרטיס אשראי ואין מי שישלם. ואני נכנסת, ואני אף פעם לא צפיתי דבר כזה, הייתי בחרדה איומה. מה הצרור? מה זה? זה לא נורמלי מה שקורה פה. אני אומרת להם, רגע, תקראי להם, לא עונים. עכשיו הבנתי למה הם לא רוצים לבוא. כי כנראה מישהו צריך לשלם. قالت لها يا اختي عرفت بقى هم ليه مش عايزين يجوا، اتاريهم هيدفعوا الحساب. طبعا القصه دي مدمره في اسرائيل، اوعى تفتكر ان انت بتضحك عليها وشايفها قصه تافهه. انت عارف الفلوس. فمديرة المكتب قالت طب الخناقه دي لو قالوا لي من الاول انا هعزمهم على حسابي واريح دماغي، يخرب بيوتكم ده انتوا جلده. وبعدين قعدت تفتكر، قالت ما انتوا بتاخدوا الغسيل تغسلوه في البيت الابيض. اشتغلت مع نتنياهو كتير. قالت خلاص انا اعزمكم وما تكفروش سيئات امي وكل واحد يقفل السكه في وشي عشان مش عايز يدفع لكم الحساب. עכשיו אני מתוך, ראיתי שם שזה הולך להגיע למהומת אלוהים, צעקות וצרחות, ואני אני בן אדם מאוד חזק, אבל אני נבהלתי, ואז אמרתי רגע, בסדר, לי יש לי כרטיס אשראי. בואו אני אסע איתכם. נסעתי איתם למסעדה. אני ישבתי בחוץ ברכב של המאבטחים, ואחרי איזה כמה שעות נכנסתי לשלם. ישבת וחיכית עד תום הארוחה? חיכיתי עד תום, הייתי בחוץ. לא הזמינו אותך לארוחה? מצאת מי יזמין, באמת, אביעד. يخرب بيتك ضحكتيني واحنا مش عايزين نضحك. قال لها وقعدوكي بره؟ قالت هم دول بيعزموا حد. قعدت 3-4 ساعات بره لحد ما خلصوا عشاء. المصيبه بقى ان مديره المكتب دي لما كلمت جوزها قال لها يخرب بيتك ايه اللي عملتيه ده؟ ايه عملت ايه؟ قال لها انت كده ممكن تتهم انك اديتي رشوه لنتنياهو وزوجته. فحاولت اخد الفلوس منهم تاني. כמה שילמת? כמה אלפי 1,200 שקל, אני זוכרת, רשמתי גם, הגעתי לארץ, סיפרתי את זה לבן זוגי שהיה בעברו, קצין משטרה, אומר לי, עזבי את הכסף, אבל את יודעת, את מחר הולכת בקש, מחר יגידו כל דרגה, כל זה שתקבלי שנתת שוחד. זה מסוכן מאוד, תלכי ותבקשי. אמרתי, למחרת הלכתי, ואני אזכיר שם, הלכתי לאדון אררו, אמרתי לו, תביא לי את הכסף, הנה קבלה. כן, זה, הלכתי ל-X, אמרתי, אני הולכת לחשב, ואני מראה לו, ואז הם נבהלו, ואז קיבלתי את הכסף בתשלומים. ויומן. ולא מהזוג. انا بجمع دماغي بس يا جماعه عشان دي قصه لا تليق الا باولاد العم. والله الفلوس دين للاسف الشديد. ونتنياهو غرق في مصيبتين جداد فوق المصائب التي تحيط به، والمحاكمات كان عنده محاكمه اجلها، الرشوه وتسريبات وقضيه الغواصات، تدخل في النظام القضائي، وادي تسريبات من مكتبه وتزوير مستندات ونتانه.